Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthi ke mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke bakabusamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe kulethela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthi izindawo ngezanyamanje usuke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje kuthi-ke kuthiwa abaningi-ke laphana-ke o-M_K-ke ebonga-ke laphana-ke i-G_N Yuna-ke laphana-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi ngampela nje ngidlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke lo mlisa-ke uzele wena ukuthi-ke uthini-ke laphana-ke. Mina-ke ngicela lapha sikame sizwile-ke le vidiyo le, ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucindezela ibhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje sibe sikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje ukuze ngakuphuthi izindaba ongenza njengamanje-ke ungabucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ake sibonge uRamaphosa, uMbalula, uNtuli nabo bonke nje laba boku-GNU. Siyababonga kakhulu ngomsebenzi wabo omuhle abawenzayo. Siyacala-ke siyayibona imiphumela manje, abantu abamnyama bayabulawa, bathathwa, baphoswa ey'ngulubeni, kuningi nje okwenzekayo. Ngicabanga ukuthi uRamaphosa is proud of what is happening. OMbalula ba-proud of what is happening. ONtuli ba-proud of what is happening. Ngoba bathathe amandla bawanikeza amabhunu. Namhlanje amabhunu awasiboni ukuthi siyini. Kuningi okuzayo, kuningi okulandelayo. Hayi siyabonga ANC, siyabonga IFP. Nenza umsebenzi vele